Birinci orun Şabdanbayev Kanat Kengeshevich Lapçalar. Dostluk komandası. İkinci orun 200 bin so'm. Saylov için Kırgız Respublikası'nın hükümetine karışık Yaşlar İşleri Dene Tarbiya jana Sport Mamleketlik Agentligi'nin direktörünün milletini atkarıcı Şabdanbayev Kanat Kengeshevich Dostluk komandası 200 bin so'm medal, diplom jana kubok bilan saylanadi. Qo'lchab qo'yamiz mı? Qo'lchab qo'yamiz. Sağ saylanımızlar mutlu olsun, canımızlar büyük olsun. Nereden ben konyotka salып бере тұрамыз керек. Олар бермейді қой. Бара келді. Рахмат, алғыс айтамыз. Енді өзіңіз күмә болдық. Қандай ашудан болып тұрып, биіктікке ұмтылып келіп жетті. Birinci orun Kırgız Respublikası'nın prezidenti Kırgız Respublikası'nın prezidentinin atынан Sadır Nurmojoyevичтің атынан ыйланат. Енді ортаға чакыралы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Иманалиев Кайрат Олжобаевич ортаға чыгып коебуз. Ынтымак командасы! Жапаров Садыр Нурмоjoyevич президентимиздин байгеси 500 000 сом medal, gramata, kubok jana Sadır Nurmojoyevичтің 500 zaman Qo'lchab qo'yingizlar. Ilayimiz topshiradi. Respublikasida qarashli ma'lumot sport jana yoshlar siyosati ministri Imanaaliyev Kayrat Oljobayevich çok rahmat. Çok rahmat. Yeme, bunday qiladi sizlarga